Mayam khumjari adum impact news ni impact news ki manung hutna da Wahengbam Lalpal na mayam tam loksari ngasi manung hutna da connect with topic kasi MHA's strategy a game changer or gimmick habani masi question mark ni union koi Minister of Home Affairs ki miyang makada Manipur gi laiba ton ba civil society organization sing valium singi koi sengna kan da maitem sung kuki gi civil society organization singa Manipur da laiba crisis sig matang da Manipur gi issue sig matang da wari sinum prokna ba koi mamang da gi horoga tare koi gi ton ba matam da wari chana ba hokre koi Minister of Home Affairs ka koi gi maroina Northeast advisor riva kemisra yaroga ton ba koi gi valium sung singi civil society organization recently sanagib sulekre adu handakta nongna June 27 sida sumu Minister of Home Affairs makai dagi koi civil society organization singsta wari sana si haina Delhi da mu koropagi baton la e habagi aduguma ba wafam lakpa da hairiba wari sana ba si mamang da tangka character ani omlok thona wari sana gi badu da haji faw da Manipur gi lairiba crisis asi gi wari sana ma saba solution puthokpa ngam da film de leibani adubu solution porokna bagi magai da mu changsin bagi mamidi sauna taba taraga su lairi posi kogi maitai gi civil society organization singna thamba point aduga cookie na thamu point siga khena khara lekpa aduga maroina mamangda kogi amukong sung fox ki yaroga sanamatam da fox mai kai gi Minister of Home Affairs ka yana give the 6 points yana ki boham laikibni 6.1 yana ki posida cookie gi site gi 6 points kitang yana da yaning da pot lebi gi makhoi gi site gi makhoi gi miang wari chana matungda makhoi gi boham lakani haidana lakani ha boham laikiba aduna handaki lakliba jun kuntre ta chana gidre boham sida taseng na Manipur gi leib issue si gi wari sin ama lakpi yana bagi chap chaba lambi mu ugadribra ado sida masi khudong chaba lawrga kari akhoi gi civil society organization sing gi mute sing na kari khudong chaba lohbi yai ado taseng na Union Home Ministry na tawriba ma akhoi gi strategy aba tare Manipur gi issue si gi wari sin porokna ba amkoina lakhotliba thawrang planning si gi manung chana amkoina paikaliba strategy si kadai faw yongna taseng na Manipur issue si lochana ba game changer amo oiba yaba mongda lawribra natraga gimmick amoina khoi miyam du uchai mongda tasengna sum toksinaba manba mongda khoi hotnari issue si lochina hotnari habadu miyam do mi tanarabagi hotnabagi adom da oin ubra habadu gi wahang ama lakpa haba tar miyam marakta duna tasengna masing matang da sap saba ama akhoi khangdopom di tangai fadab leibduna mo ranga sigi impact news ngasi manunagi topics loku sabni ngasi gi topics da khanan no dong impact news ki studio da langsin library se gi yet thangdal library se oza Professor W Nabakumar Manipur University retired former head of Anthropology ni oza Ahmad Ramsari oza ga hek thangna yet thangdal library se oza N.Satyajeet UNI gi bureau chief ni oza Satyajeet Ramsari oza Satyajeet question si oza Satyajeet yana lakjab tari oza June 27 coming June 27 si the Ministry of Home Affairs ki makai digi civil society organization sing da wari sana si maka taba round of talks si Manipur gi crisis si mari lena na haibagi e wafam report lakpa sida taseng na Manipur gi site gi di kana yago du ge habdu di sab official level jibo later ga so mamang da sana ga lakpa si koi gi amuko folks amsung ko mi gi representative sing wari sana lakpa ni mamang da sana kan sida koi gi civil society organization sing gi valley ge batare Mokoina Tambasi, Manipur territorial integrity simti compromise to Yaro, any hiram that I have intact like the home dini. See, Posi Hanjan Dom Yanabu Home Delay, Ministry, Gimakadisu, Home Ministry, Gimakadisu, Pochi, Manipur territorial integrity, they do the compromise to have posted. Don't hazard PDFs, Hanjan Oibo Home Duga. Laiba Manipur, Iran, Manipur crisis, a Sigi, permanent over solution of Portna, one of consider Kogi, Marina, Iran, Cinema Moiriga, our PDB, IDP Sing Habitat. IDP relief camp the sing rehabilitation tauba aduga khoi compensation tauba masagi memda hal lehna bi thau lokhol luabani aduga lomi sing abitare lomi sing si masa si yamna freedom oina maning mokha tamna masagi lobuk ta low kummaga low bungam dabagi port kaya thengna bisi masi security measures sabsan lokhol piraga makhoi si maning mokha tamna low singum chathari habi potni aduga free movement habitare koi Mitchan Tambikiba, going to Wapum Duni, free movement Lehangani, Hanam Mars, Tankiba, Hosipo still a deep potuma, questionable ideas about Tabu and Poctobungam Triatare. Adu, demanding Simiang interest, labor interest, state interest, Tamangatani civil social organization in Tamishi. Adubu, Harry Possi coming to my head is to experience me and Piadubu, Tabu and Poctobungam Theatre. And Mahata round of talk Lakan Sidojixi, when a Tazavia Potsi. Kitang walak pa tare kay nuruga sidania ko Minister of Home Affairs strategy si gimmick oi branch game changer oi bra wahang lai si tasing na handak nong na sanaga do posi kari makata wari sana ningai le ge wahang du ni lai si aduna si posi tani masi tasing na makoina tawri strategy si kari no wahang lai oza strategy ko yin
Lalpal koi tabir ba mayam dasu greetings kaigumta basi houdringai da ko Lalpal yam lubamna who represent Manipur Manipur se kanana represent tawi Manipur gi tamang ta kanana ngangbi doino adagi Manipur gi behalf ta Manipur haisi Manipur people's behalf ta akoina pam ji sini habise madu hana identify to bom dakar oi habise thamjage masi karigunu ha kananda aina suppose bazar port le chapata lambi da chadiba midrigi ngangnaraga dukan di port loba yaba nate dukan amadagi mapu dukan ngangna doine aduna hoji wari sandu se Manipur gi mapu siga wari sanaga da bane talk size karigunu ha kanda Manipur gi mapu duna Manipur gi people gi behalf da chapaduna yes haiba ngami no haiba ngami adu haiba ngami aduna kana ga wari sanage se yamna maru oi haiba si hana ai machelo thamjaram ge ba masi karigunu ha matamda akhoi ngasi phauda prithvi da uriba movement mayam se Manipur sina ahamba na te haidi movement mayam se akhoi na anhim thom na khaidok pa yamana home grown movement nama home grown movement haija basina akhoi ni sida leminaramba mayam akhoi masen gi marakta yana da ba ama adigi amana home grown Manipur da lamdu laiba duga mapane changpa suppose South Africa da black mayam laiba du white mayam laga rule to ki bedagi maduri thorpa movement ama mapan gi miga khatnaba ama sugumba adigi religion gi basis ta suppose Indonesia da ache gi moi gi lamdu da muslim leba kangu duna akhoi su autonomy pami haigumba aduna lam prithvi da bahum khudi makta uri bese differences adum lei mi khudi mak si loina khenaba lei adubu masi kamaina resolve tawge se akhoi na hojik to lakti ngai da talk si maru oi bena kananu maru oi haisi maru thamjari ko tamda suppose African National Congress ki the black mayam African nation gi South Africa gi national mandate na represent tawe mi ama African National Congress represent tawe absolute command man haisi da khoi loi thajare aduga matam dugi president koi matam dugi lead toriba white supremacist haitare ko Clark na FW Clark na mana wari sadaraga maduda resolution taw kada maduda yana ba poraki sumai tawdana Indonesia da su lam sing da su represent taw aigi lam represent taw mi amamam organization amamam tholaga full fledged support people gi lerakada adwana torakada masi sin ayamba success oibra suppose Indian National Freedom Movement high kanda India gi movement su Indian National Congress atopa tu siam lei socialist adu lei adigi macha mayam lei adu gadar party adu party lei adu su yamna main role loriba ama achoba amam diloi darkar oibra haiba sine ba thamjari se adubu Manipur gi dadi sugumba organization mayam se masi gi si akhoi moi gi duna national level da ne akhoi sina kra pitak taw bani dana sugumba organization di lei roi sine thamjadoi se haidi international level da high ba sing se da mayam se da international interference amam loi yaw at wari sana ba se da haidi third party ama suppose England da Ireland ga kanu ga tawma tam da EU Europe adagi Macedonia ga moi gi wari sana ba da atopa Europe Finland adagi Philippines ga da Finland Europe international amam loi yaw reba akhoi Manipur gi di masigi se akhoi na pixel akanda akhoi wari sana ba da involvement ahum suba party wari sana se kanano third party se kanano hakana center work to ne center se kana wari sana kanda akhoi na thamjadu se kana ga wari sana ge hakada lalpal ya nam da maru wari se political leadership ki involvement ama yawi sine akhoi thamjadu se okay political leadership involvement se kanana yawge ha matab da ngasi akhoi prajana khali Manipur represent tawi haida akhoi ngasi leiriba civil society me am se na moina haira basu moi se moi do sataru bane political party me am political leader me am dona silent motta phajana laihib da bagi moi sina do sata da moina changu bane ba moina wari sana bani moina role do lawru bane ba adu tawgadab di kanano ha kada political party me am political leader me am sine ba aduna Ministry of Home Affairs na mathang sum kor matam da wari sana bada mi si group yam le rabani na amaga mu no kanda man akhoi si da opportunity man law khre okay haidi group amadana uni halaga boigi somna suning sang birangani 100 kanda akhoi wari sana re adu bu moina haidu akhoi na sarning mi du lakti adu koi moina nga dom ta lawde na nam hai gibni adagi amana mu nahamu akhoi chale adu masi kanade moigi da mapan gi wari sana mi bu phurena ga wari sana ba yabra habi isung thangal iduni sumai tawdana charik charang leikanda government of India na Minister of Home Affairs na taseng resolute plan am tawgi haita di kaina kan civil society ga sana ba se yam kuire e sine thamjadoi se okay yam kuire ba kan fruitful oibra haita di fruitful se kya oide fruitful oide habadi ga sagi aina pijaki bedo ari mathak da political party mayam
political level da MLA humpu se maside sida kunthra inthoi kunthara treti BJP gini haidoi ne ba adoi tardi on magi political party me moi kunthara treti political moi si akhoi gi legislative power moi hajidum dai dio id government information gi power leitre adu people represent to ba kana no hai tardi moi gi soi dum chali ba kangu ngak ta ne ba makoi sing je kauraga Manipur phamba yadrabasu hauji phawde initiative ama makoi mayam ga pull up phamba gi ama phabu hauji phaw tawdi se kari gi no ha question am lae okay political MLA mayam dura lakpang ngam jari mathang da India da maru oi se akhoi wari sadab da India da political parties yo maru oi India da le riba political party mayam se gi all party delegation ama masi da kauraga congress oigera janata dal oigera mayam se kauraga masi Manipur gi matang da MP oigera MP su le na ta had representative including MLA ni masi malay ade ahum su bade initiative akoina lalpal yengba yabase sumana torokan da north east ki MPs forum su layo north east ki MP forum sina makhoi mayam siga unarabra ha question am layo haidi thaina irang sum thoki matam da north east ki MP forum se akoi north east ki sentiment su ra khangbani na masira Manipur chalaga makhoi mayam siga hospa wari sada di kai gino involvement se kai gino aduna akoina sum tawbase akoina pam se goal chan maneba akoina hoji urisina sum dribbling sum pass tawbo som da mu pa back ta ge sum back masen da akoi mari manga sum pass tawnaraga sum leiga sanara leiba forward ta toroga goal chan ba score tawbi kai no duri sumu ude masi se ai habe theoretical kai no ma sum sakcha bane ba ko adagi mathang sida who represent to kan kana ga wari sada do no do malai ahum subada political party du ko sana do ni habam lai mari subada akhoi no yeng do sina political party mayam kano sing da center na pressure piba matam yore sine ba haji la ko sin okay haji na koina Manipur gi se adu koina irang le hen ba se Manipur gi praja adu yam no warabadi na koi mayam su kari gurumba ma active mota ma suppose akhoi ne yam to han ne khiba ral pan sum ningsam birangani judiciary gi active oi khiba judiciary active oi beside ta takhai rak pa de ta waba adagi election commission gi tn session na kanu oi matam se chief election commission oi matam se da India da dang tak eta nik ba sumai to dana government of India is a powerful oi ba India gi national world gi super power expire to lam sina mana takhai rak pa ma darkar oi summa khoina sum uri se bureaucratic level hanagi officer oiramba amani na sum talk se sum torga sum lotion ba ma sum uri ba masi ja khoina haina political class chama usineba wari sanaba kanda suppose naga talks ki matam da akhoi gi nation IM ke ken hai matam da akhoi di prime minister level wari sanani third party country na wari sanani adan torga talk se move taweba akhoi gi na political class yogdi hadi ngasagi hairiba mayam chi kana na pirak to na kana political initiative ngakte ni hoji tawrise political initiative ta politician yaudana kamaina talks tawdeno political initiative ama wali kauriba mi su politician oidri ministry of home advisor gi oiba AK Misra adagi makoi singja bureaucrat ngakta neba aduga political advisor suppose union minister amna preside tawraga minister of home minister masamak chille haibasu minister of state anihum leiri anataga somda north ki Kiran Rijiju leiri Assam dagi union minister leiri makoi me apsina preside tawraga achauba the road map ama sema kari kai ge haibase masi thapchadingi aduna akhoina hojik pari se wari sanariba organization mayam se su matha sare kai gino hakada moina kari haru dono halaga ung se bidoni moina chaluraga noina kari tawngam ge hana khoi prajan ung se bidoni adagi mathangda makhoina people ge behalf the assurance people su ngam deu kai no hadiam luiba situation je aduna masugum badari political class political initiative abusum politician mayam yaw dikai di sumoi oiroi makhoi lengbiro aduga madugi initiative to yengsi haibasi nang sagi du thangkhra ka nang sai somna ma hoji hoji ki toxiki laktar di hoji ki toxi yengka da hobode na hoji pau yema tam da road map ama lega da bane sa khoi na class ki tawba ta syllabus ma ngasi di khoi oja hoji lengsan bi ko oja hoi lai tak pi bra so ngasi na si syllabus cover tawni si cover tawni hakanda toxiki wai sanama ta na mai syllabus ama road map ama lega da bane road map se lei khre sine tham jadoi moina lep tam greba yana hamba road map se moina haibada surrender arms hai yes surrender arms hai ta di masigi road map se number 1 se moina tik tawdoi ne ba tik tawba kan si da khulai lising taru mangre haire aduga khulai lising taru sidagi hena satiba yam sophisticated weapons tampakta leri basidagi hena chingda lei haire adu hauji akoina uba se recovery se chingda leiteba aduna mi anigi irang leiba matamda kanglup anigi irang leiba matamda amadagi di lokhatpadi adagi surrender tawkhre surrender tawbusi yakhre organization amadagi na suno lokhataba sum leitadi somgi lokhut ki ba kangbu sina khadose
मागी कुचु खुला याम लेग्रे अदु तारी कमाइन टॉक्स तो दोनो अबाइनी फमिन मतमदा सोंगिना कोलम सु लेबा नाकन ओजाम फमगा परीक्षा थाबा आइगिना कोलम सु यावदब करीम यावदन थाबा ताडी सोमना नमा फंगबा ताबनी मदुन रोप मेट सरेंडर आर्म्स के से मसिमा फेल ओइरे मसिगी मतुंगदा अखोगी फ्री मूवमेंट के मोहायबा फ्री मूवमेंट फेल ओइरे फ्री मूवमेंट से मोइना मार्च 8 ता हाइरे मार्च 8 ता हाइ कानसिदा मोइसे हाइबा कानसिदा अखोगी स्टे एग्जांपल अम लेबा गवर्नमेंट अमना तोबा थबक से विथ विल पावर तगदबनेबा मसे सपोज अखोगी रोमन निंथौ मैम जे थाइना होजिकी मतम नते को मतम सपोज अखोगी अचौबा अखोगी जर्मनी दा जर्मनिक ट्राइब्स मैम अदिगी गोल मैम ना रिवोल्ट तो मतम सिदाने रोमन एम्पायर निंथौ जिना माना चंगमदा प्रॉब्लम लेबा महम लेबा हाइदि मोइ उटपा अदुबु जर्मन रोमन एम्पायर सिंगना करै हाइगेदा अइना मफमदुदा चटपा ngami चटली तौगदबनी हाइबसे उटकदबनी गेसु उटलेबा अदुना अहिंग कया चंगे चंगु उ लाक अमा कके कौ थोंग सारगा ngakhtang oiramasu ma handeba aigi supremacy ai ngakhtang oisu chatami aigi kanu lai haibase magi whole soldier puraga roman emperor sing je germanic trash ma'am gold ma'am adum chatleba sumai tawdana march 8 ke sesda aina karigum taw matamde government of india gi achauba initiative minister of home affairs lor matamda taw matamda kanamtana thingba ngamde haiba ngakit moina thingido thingabasu matung chatrabasu akoina tawge haibaduri tawni takhaigani mi sokba soktaba amani yarke ya peaceful method ta madura masida akoina mayam hainabada no mai kap haibnate water cannon lady adigi india da akoi hiba commandos mayam lady nsg mayam lady kilometer mari manga khatang problem leibado commando mayam leraga casper yankai chama toraga free movement ngaktang thaumaga will power mu utpado madu su ude surrender arms su ude free movement su ude mathak da moina curbing action sai haidi ngasagi no mai kap pasigi lauthokpa ma curbing action se masi karigino hai matam da manipur da shanti leide hek hai matam da na ngasagi kangu umdi am nuai te kaino hakana moigi agenda do mang running ngasagi tawriba moina mi hatana khotana mi shidana khotana tawriba agenda do mang rane na moina hai base curbing action jaiba curbing action da hojik ngamde kaino hakana manipur da hek shanti le matam da sonu ubiyang ne thain dagi hek tumi le matam se kadai do ma telong kapak ta leba hojik manipur da shanti oire adu tawre na lakanda shanti leiti akoi fire power lori unna bana letan popidano me thak kapa ido adagi noni le kana phuba da do thak kapa ena se muk tumin le hine base adagi muk shanti khale re adu du le re ne hek loba matam se akoi low matam nin se hauji akoi kang matam ningo chaku matam ro kan amu tok tor kaneba christmas matam da muk tok kapak kaneba adu na chai to da tak tak to base masis da khwadi am lubam na heavy weaponry se lo thu haibam leba Adi fighting kapa naudi kapa kodri khara dum oibuko heavy weaponry missile gumba rocket launcher gumba choba moirangi former chief minister gi yumda mi leita ba hadu madugi du civilian area da world la gasi photo thok triba incident ne land da thokodi oi ko ajoi to na heavy weaponry ka ki lebase हाइबा सरेंडर आर्म से फतना अंतंग तौरदी मथंग मथंग लाकनी हाइने थमजे ओके थासिरो सत्य मरोइना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मखादा मणिपुर की क्राइसिस सॉल्यूशन वारी साबा होरबी पोसिदा हजि फाव द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग म्यूट सिंग वारी सानबा सिना मपुंग फाबा सॉल्यूशन अमदि प्रोपों ngam हाइबगी थाजाबदुनि अदुगा मरोइना से पॉलिटिकल लीडर्स सिंग अदुगा मियाम की मिहुट एंड लेवर रिप्रेजेंटेटिव सिंग एमएलए सिंग यामना पॉलिटिकल की पार्टी सिंग ओबा अपनबा अदुगा मिफम पांगथोलगा पुन्ना वारी सानबा कांदा मसिना फाइनल सॉल्यूशन हम लानो बगी लंबी ओइगनी हाबो हमदनी अदुगा हजि फावदा मणिपुर की इशू सि लोशन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ना पाखलक पर रोड मैप हाबि तारे कोइ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना फोंदोखिबा रोड मैप अमा कोइ प्रिपेयर तब हौरे हाइखि हमदनी अदु रोड मैप अदुगी मतुंग इना हजि फावदा कोइन उबु याबसि कोइगी वैली अमसुंग कोइगी चिंग दलरिबा आर्म सिंग सि सरेंडर तौ हाइदना रिकवर तौ हरप कानसिदा वैली गोइन अदि मैक्सिमम आर्म सिंग सि रिकवर तौखरे इवन सरेंडर फाव तौखरे अदुगा चिंग दलरिबा आर्म सिंग सि रिकवर तौबा अथवा सरेंडर तौबा हमसिदा खरा वैली गई बकान वाट तौदब फिल्म लेब अदुना मसिमक यामना फेल होइबा रोड मैप अमगी अहोबा स्टेप हाइबा तारे अदुगा लेरिबा कोइ फ्री मूवमेंट चनहनगनी यूनियन होम मिनिस्टर मिसाना मार्च एत पीखे वाहम अदुमक मापुंग फाना थबोन पांगथोक ngमखिदबा अदुमक अखोगी रोड मैप से फेल होइबगी अनिसुबा स्टेप होइबा अदुगा ओम सुबदा लेरिबि इरांग सि लोसना कर्व तंगना बहोना बकान सिदा इतत ततना अखोगी सिंगोंग सिंयां सिदा लेरिबा पेरिफेरी द लेरिबा अखोई लौमी सिंग याउना मिसम प्रजा सिंग खुंग सिंगदा अखोगी इतत ततना केन खनबा तोरक अटैक चथरक सिंगबसी लेप लेतना दुमक चथबसिना मरम ओरगसु कोइ लेरिबा इरांग सि लोसन होनबदा सेंट्रल लोकल थौक थरम सिंग सि मुपुंग फाबा इफेक्टिव ओइबा पोतम ओदम ओइद्रि हावो हमदने आइना ओजा नबकुमार लाक्सन सोना बुमा अखोई
dialogue ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ peace process ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯅꯕ solution ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ dialogue ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯝꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ dialogue ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ dialogue ꯁꯤ initiate ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦꯅꯗꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ dialogue ꯁꯤ initiate ꯇꯧꯕꯁꯤ suppose ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯖꯜꯂꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯌꯥꯝꯅ effective ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ political leadersing ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ political parties leadersing ꯑꯗꯨꯒ MLA ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯀꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯧꯗꯕꯁꯤ ꯀꯧꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯁꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦꯅ ꯂꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯕꯀꯨꯃꯥꯔ ꯀꯧꯌꯦꯡꯕꯤ ꯂꯥꯜꯄꯥꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯊꯝꯖꯧ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯁꯄꯣꯁ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯅꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠꯇꯨ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯍꯟꯊꯅꯕꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯣꯊꯥꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯝꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗꯅ ꯊꯦꯔꯥꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯅꯥꯔꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯇꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯗꯨ ꯊꯤꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯅꯤꯁꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯃꯤꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯔꯒ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯦꯊꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯃꯤꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯒꯤ ꯗꯨ ꯈꯪꯉꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯊꯤꯡꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯒꯗꯕꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯅꯥꯂꯣꯖꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤꯝꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯦꯔꯥꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯝꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ ꯒꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯤꯝꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯝꯇꯣꯃꯦꯇꯤक ट्रीटमेंट हाइबगी अर्थदि मखोइना होम मिनिस्ट्रीना लैरिबा इरांगसी पुरा अखोइना नमधबा नत्रगा सोल्यूशन पुरकपसी दुगनी मरमदि गवर्नमेंट की लेवल द पॉलिसी तो दरकार लरकनी थ्योरी टेक नखोइ थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट ला अकांददि अदुना सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट तौबा मतमसिदसु अखोइना येंगिबा अखोइना ngasai अखोइना डिस्कशन सिदा अखोइना तौरिसि साइजन हाइरिबा अखोइगी लेवल से अखोइना हौजिक तौरिसि सोमदना people की मिहुत सिंबने ना तौबसिदना सिविल सोसाइटी ना people की voice होइना चटपा अदुगा सरकार की महुत सिंबसिंगदना मिनिस्ट्री की लेवल दा ओइबगी महुता ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर सिंगना महुत सिलगा वारी साबदना तौरिया सिगी लेवल्स दैदी यामना लो लेवल दा लैदी हाइतारे को अदुगी मथक्ता अमुक्सु वारी साबा याननबगी वारी साबा अमा पुरकपा मतमदा मदुदा संताइनबा होनरिबा हौजिकी लेवल हौजिकी कन्फ्लिक्ट कोई हौजिकी सिचुएशन सि हाइरगा संताइनबा होनरिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेडिएटर हाइतारे माना मेडिएटर ओइरगा नाकल अनिमकी मीगा पुन्ना फमगा वारी साबगी थबकसु अहानबा तौरुबदा फेल ओइबदगी हौजिक तौबगी मवोंग उदेबको यान हनबा दिल्ली दा मोइना कौरकांदा कोइगी कन्फ्लिक्ट सिदा इन्वॉल्व तौरिबा कम्युनिटी सिंगी सिविल सोसाइटी यावना लोइनमक सिविल सोसाइटी लोइनमक यावदगसु खरखरा रिप्रेजेंटेटिव यावरे अदुबो मदुदा थमनरिबा वाफमदु मपुंग फाना कोइगी मैतै सिंगी मरक्तगी अयाब पीदना सोइ तौरगसु असोम नाकनगी कम्युनिटी अमगी लेवलदगी मरदो सोइ तौबदो कोइ ngमोइ हाइबगी यादबना मरम ओइदन वारी सागी अदगी मथंगदा अमुक अनिरक सुबगी दिल्ली दा फंबा राउंडुदा लाकबा मतमदना तोंगान बा अखोइगी यावदना कम्युनिटी तोंगान बगी सिविल सोसाइटी कौरगा पीपल की मोट करी लेबगी हाइबगी पोट सिदा लैरेबा अदवाइदा लैरियाबा पोसे को अदुना संगसन लैबा नेगोशिएशन की पोसी यामना रुडिमेंटरी ओइबा हाइगदरा यामना खुमांग चाउसनना संगसन बगी पोसी यु उदे अदुई मथक्ता मु आइना थमनिंगिबा पोसी वारी साबगी लेवल सिदसु अखोइगी होम मिनिस्ट्री महुत सिलगा नॉर्थ ईस्ट की सिदा येंगजलिबा सिना कौरइबा पोसे ngasi bawda aina sum ujaba matamda
अईबो ओइना थारकपगी महुत्ता भरवेली अदुम टेलीफोन ओवर द टेलीफोन का हायरगा वारी सासी हाइबगुंबगी पोट अमा ओइना सुम लैरगा यामना फॉर्मल ओइना अईबसी ओइना पीरगा सिगुंबा एजेंडा सिदा कोई वारी सानी नोइगी मोड करी लैगे का हाइना हानो होमवर्क तौरगा लाउ नोइगा थमनिंबगा दो हाइबा नतबा ओवर टेलीफोन दा सिगुंबा वारी इम सासी नोइ लाउ हाइबगी पोता सुम चथदन लैबसे मसिना वारी सानबदुदसो अमुक सारिबो वारी से करी खना करे मधुगी प्रोसीडिंग सिंदो रेकॉर्ड लैबरा मधुगी रेकॉर्ड थमगा रिजोल्यूशन लौबरा रिजोल्यूशन सिंदो अहान ब राउंड लौगिबा रिजोल्यूशन दुगी एक्शन टेकन रिपोर्ट टू अनी सुबर राउंड पुथोपरा अनी सुबर राउंड दगी अहुम सुबर राउंड लाकपसिदा अनी सुबर राउंड लौगिबा प्रोसीडिंग्स तो रेकॉर्ड तौरगा रिजोल्यूशन में आम दो रेकॉर्ड तौरगा अहुम सुबर राउंड तौबा मतमदा मधुगी एक्शन टेकन रिपोर्ट लैबरा कायना येंगगदी एटलीस्ट लेवल सी अखोइगी सिविल सोसाइटी अमसुंग ब्यूरोक्रेट की मरकता साबा लैरगसु वारी साबसे मांगलोंदा खरा संगसलिबरा हाइबगी खनबा याबगी लेवल अमखक लैदन अदुगी लेवल से इयौ यौदना वारी साबगी मवोंगसु यामना इनफॉर्मल ओइबा मवोंगदा टेलीफोन दा हाइरकपा अदगिदी लैगिदोरिबा सारिबा वारीदुगी प्रोसीडिंग सिंदो रेकॉर्ड तौरगा मीटिंग दुदा प्रेजेंट तौरिबा मी मयामदुना सोइनुंग तौरगा रिजोल्यूशन अमा लौरगा मधु पब्लिक डोमेन दा थमगा पब्लिक न करी हाइरी करी मो लैरी काना सिविल सोसाइटी सिंगना चटपनिना अदुगुंबा खननबगी पोटसि इयौ यौदना लैबसिदनेबा ngasa aikoina ngasi khanariba topic sida hairiba poksibu yamna sengnamak intentionally लैरिबा पोसे लोइसन्नबो होनरिब्रा नत्रगा इसम समना पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अमा ओइना कोइ होनरि हाइबगी आइवास ओइना गिमिक ओइना लौगदरा पोसिबो नत्रगा गेम चेंजर ओइना लौगदरा हाइसे अदुना हौजिक लैरिबा मीडियम सिदा सुम येंबा मतमददि थागै मक्सेंना गेम चेंजर नि नत्रगा गिमिक नि हाइबा नत्रगा सु सिगी कमिटमेंट अमा वाटबा सारिबा वारी सिगी मपुंग ओइबा पोसे मांगलोमदा संगसनबा वाटबगी पोट अमा येंबुबा मतमददि सारिबा वारी सिगी पुरइबा मसिना पुरइबा करी हाइने रिजल्ट फोल दुदि इकान काना दबदोंना तौबदोंना उइदना अदु रगदि मसि मोइना सुम स्ट्रैटेजी अमा ओइना मयाम द थबक तौरि हाइना उत्पदोंना तौबदोंना उयबा खुदा मोइना हाइरा कांदा even akoina free movement leihengani haire free movement du leihenna bo honarure leihenba ngamgidare leihenba ngamgidrasu hojik ahan ba atm da leihenba ngamgidabadu mathangi atm sing da akoi leihenna ba kari kari thabak paikhatlige haibadu bo wari sabas da yawra yawdabra koi khangde jinda barveli akoi madu tawgani haidana commitment ama pibani jinda pibada natana thabak oina utpagi pot ma laadana hojiti action oina utpagi pot ma darkar laya sigi pots de lay aduna sa ka citizen haiba du maina people's ki representative ni ahan ba level da ahan ba level da civil society sing kauraga manipur ki civil society sing je manipur ki miyam ki mahut sin bani hana lauraga people ki voice kari noina yenbam thui sisu tawba yaba biginan ki pot amane ba adu ani suba level la akan dadi ngasai koina khanari ba adu maina people ki aseng ba mihut hairagadi akoina election tawraga khalliba akoi gi mihut oina thagat liba political representative singsi mathauni na aduna moi gi political representative singsi mathausi akoina sum democracy da yeng matam da good governance ki posa yeng matam da makoi asover responsibility ani lai amana kari noi representative responsibility ma piga da bani aduga legislative responsibility musu loga da bani ma aduna representative responsibility ha da people gi voice makoina people do represent tauribani madu member of the legislative assembly obeyai member of the parliament obeyai people gi voice civil society na people gi voice to sinbaga loina na akoi gi mihut oina satliba singsina su people gi voice de sarkar khanandam toi si makoi gi representative responsibility na ba ani suba legislative responsibility dana people gi phanabgi damakta assembly da natraga parliament ta ayin nama semba law ma semba si moi mathau adubu manipur de hojik limited suspension da leiramni na akoi gi legislative responsibility si keep in abeyance thambagumri sanadana thambadongna leire adu people gi voice power de makoina people gi representative singna irrespective of their political affiliation makoi gi political affiliation kenaram bayai
tongan ba party oi ba yai makhoina mahut siliba praja gi voice amadi mado government of India da koi thambam thoe na khalle aduna ngasi bawada koina urak pasida people gi voice si akoina kadai phau yong na thaja ba manga age bu majority oi dana leiba party amana sarkar semgani na akoi gi elected members sing sina claim tawri se kayam tawre mayang aduna chief minister oine ya governor una gare adu tawre habigi pota adu su akoina gimmick oine ubal leidana ko representative ama akoi gi sarkar semge haragadi akoi MLA kuntra chalaga sarkar semge na ya hongna de ba akoi gi leader sine na leader duna chalaga aina sarkar semagi ai makada ni asu yamna leire ai moi representative singsin ai want the saugat le aduna aina sarkar semse governor na semen bi harga governor na thajaraga seme thajadra na matam khara piraga assembly kauraga magi wasak laur kan da magi kari haini magi majority do house da majority do proof to bunga modi sarkar si constitutional process aduna akoi representative singsin su constitutional process ama isang changchan da bada tauna ui adugi mathakta amo ngarang na handa koi honorable home minister dagi tholak yamna ningba kainingai oba statement ama kangna so long as lairiba irang se nemdhadragadi sarkar se bagi pot laiti haibagi wafam ama tholak pasina akoi representative sing na hangai lang riba khol riba mayam dugi voice to pura people's ki voice oina representative ki voice to pura namdharaga center na tawning ba thabak tawgi pot maka ui aduga masigi mayokta akoi representative oina leiriba mihut sing sina kari voice ama tholak parai ba so achoba voice ama prajada uba phangde aduna puna mak leiriba activities mayam civil society sing na langi sumi prajagi mihut chilaga chali thamba yaba pot khara thamba yaba pot aise ain haining ise round ahumlak suba or adoin handak se aina kar if I am not mistaken Manipur da phamgi baga tharaga di mari rak sudoini ahum suba round la abhawada thama iba pot sida formal oiba mawong da negotiation chathada ba informal oiba da sum chathada na round sum lawdana leiraga di civil society natraga people ki patience test to budom to di to hunning de people ki patience test to wirano people sing je khang ya ba khange wa ba ya ba ware aduna test to bagi mahuta ngasagi game changer oina ahong ba ma purak na ba to ba ya ba khar concrete oi ba action khara akoi lokhat aning bagi di prajagi apam balai prajagi ai prajamo ina ko prajamo ina ko apam balai kayam yan mati ai apam se miam pun mo kiso apam bo irongani maram di ngasi Manipur da leiriba Manipur gi populate miam gi cross section je yang matam da wada ba mi leitre hai ba yai economy gi lamda koi phajana sokcha le political gi oiba koi gi santi kari hai ni tangdu leita ba punsiro la ma hingba ngamdre economic activities tawga da ba low sing uga da ba agrarian economy da base da ba koi economy da low una bo holak ba matam da nong mai kapsa da gi pot thole sigu ma mayam tangdu leita da ba mayam si da hingi ba punsi si da tangdu leita ba punsiro pa ba praja kuding mangna conflict oiba action khara low khat laga tangdu leita ba punsiro la ma purak pa se pam hai ban hojik phauda wari sari ba mawong sida yenga gadi adu yamna serious oida ba adu yamna commitment leita ba jumna gi sum wari ama sari hai bagi mawong da sabagi mawong da tawi masumaina sum tawra gadi people gi thaja ba manga kani aduna masida gi kitang handa ki ahum suba round sida government of India na su with a commitment ga loina na kuntare sida saraga kitang aphaba outcome ma tholak na formal loina wari saraga madu resolution ka do magna logi bo wari khanagi bo wafam ka sing do public domain da thamaga public ko bo voice ma ka thola agadi mangnom da sangsar pa loina na civil society ga loina na amu political party sing oiba ministry gi level da wari saraga solution je purak na ba hotna haning bagi wakhal lon to